Hoki mai ki te kāinga, tērā te whakaetanga I wainga I te iwi o Ngāti Tāwhirikura me te karapu hahau Port of Fitzroy o ngā motu mō te rēti I te whenua. Kua tānoa noa tia tērā o ngā whakaetanga. Koinei whai muri I ngā marama kua taha atu nei I puta te tono a tētahi kai kaunihera ki te hui kaunihera e aukati ana I te hapu I te whakaetanga nei. Ko te tikanga he whenua tēnei I whakaritea e te karauna hei whenua whanaketanga mō te Māori. Kia Regan Paranihi tēnei pūrongo. He whenua Māori tēnei I o nā no wā. He oi mō ngā tau iwa te kau kua hori, kua tū te whenua nei hei papa rehia. He āhuatanga e hia ana tētahi kai kau nihira, kia mana anō ai mō ngā tau rua te kau e pihi ake ana. He oi he hia anō tō te iwi. Kore rawa au e whakai ana ki tērā. I tautapangia e Ngāti Tāwhirikura tētahi hononga motuhake I wainga I a rātau me te karapu, mō te hītori o te whenua te take. Kia mōhio ko wai rātau, ko wai mātau. Me nā tuāhuatanga o tērā whenua mamātau, te tapu o te whenua, nā nohonga o wā mātau tūpuna. I roto I ngā raupatu o Taranaki, I whakatahangia e te karauna tōna 250 eka I raro I te ture whenua Māori. He pānga tō tēnei papahahau pōro ki tērā. During the course of time, it transitioned from native reserve into its current reserve, which is recreational. Yet no council officer, and they've done their due diligence, can tell me how that transfer happened. I whakapā atu mātou o te karere ki ngā mana nui o te karapu nei. Hei tā te prehitini kei mua te take nei I te aroaro o te kaunihira. E tāri ana rātau ki te whakatau ka hua mai te kaunihira hei timutunga o hurai. Me nā rānei ka kite ake he whakahautanga ki tā rātau rihi hei te tau etu mai. Hei tā tini moeahu ki hai tū tētahi uiwinga I wainga I te kai kaunihira me ngā ope e rua mo te take nei. The selected member tried to move to extend a lease that the golf course are wanting to renew and extend that past its agreed term between the golf club and the hapu. Kua hipa te iwa rautau e whainari a hei ana te hapu, te whakawaha I o rātau whakaro mo te anamata o te whenua. Now, hapu are providing the opportunity to speak in front of council and to see if there's an arrangement that could be more equitable. Ka mōhio au e kore te whenua e hoki mai I raro I te ture I tēnei wā. Engari, ka tai mai te wā ka hoki mai ai tērā whenua ki raro I te maru o Tāwirikura. Ka tū te whakahounga o te rehi hei te hurai e pihi ake ana. Regan Paranihi, Te Karere.